reka nongere kubifuriza kugubwa neza no kugira igicamunsi cyiza cy'itariki ya 18. Iyi ni Inkubi Mediative uteze amatwi aho tuje mu makuru yacu. Mu gihe benshi barangamiye kubera muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ku mujyi wa Uvira, ukuntu inyeshyamba za M23 zikomeje kuhandagarira no kuhatibaba, ndakubwira yuko muri Kivu y'Amajyaruguru naho ibintu ntago biri kugenda neza. Baracyasireganya, baracyasaza imigeri, ariko ni bya bindi bajya baca umugani ngo inkoko iri iwayo ishonda umukara. Ni muri teritwari ya Walikale rero, muri groupement ya Kisimba, aho ku munsi w'ejo ku itariki ya 17 wazarendo zo muri ibi bice zagabye ibitero biremereye cyane ku nyeshyamba za M23, bakaza kubatesha umutwe bakababurabuza, ndetse bakaza kurangira bafashemo 5. Bafashemo inyeshyamba 5, ariko muri abo 5 hakavugwa yuko bafashwe harimo abasivile bagera muri 2 n'abasirikare 3 bari barihinduye nk'abasivile, baje gufatwa bakamenyekana yuko bari maneko zabo zafatiwe ahangaha muri teritwari ya Walikale. Ni muri groupement ya Ihura ndetse na Ibuga. Hano muri Ibuga ndetse na Ihura niho byaje kuba bibera, niho imirwano yaje kubibera. Mu gihe rero muri Uvira bari barimo barabyina intsinzi abazarendo ndetse n'abaturage baho, muri Walikale rwari rwambikanye umuriro. Na imirwano rero yatangiye mu masaha ya kare rwose, avugwa neza yuko humvikanagamo imbunda ziremereye n'intoya. Mu gitondo cy'uyu munsi rero wa tariki ya 18 nibwo abaturage bongeye gusubira mu midugudu yabo, aho bongeye kutuza nyuma y'imirwano yamaze gusa nk'iceceka igatanga agahenge. Ariko Kivu y'Amajyepfo bakaba barimo barabyina intsinzi. Ndagaruka kandi reka mpite nkubitira ahangaha. Ni amakamyo ya M23 ubu yatangiye gutunda ibikoresho. Amakuru dufite nuko umupaka wa Bunagana urimo uracishwaho amakamyo arimo araseha imbunda n'ibyo bikoresho byabo abivana mu bice bitandukanye. Ubwo ni muri Kivu, cyane muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri Goma, bakaba barimo barabitunda babihungisha rero babyerekeza mu gihugu cya Uganda. Ni mu gihe abayobozi bakuru bo mu minsi itambutse, abadukurikira ndetse n'ababana natwe ku Nkubi Official TV, twari twabahaye amakuru yuko hari inama yari yamaze kuba ibera i Nairobi muri Kenya. Ahangaha akaba nta kindi cyari kibahuje rero, bakaba bari bagiye kudesikita na William Ruto uko bagomba kuzabona ubuhungiro mu gihe ibintu bizaba bibacikiyeho. Bari babibonye ndetse n'amarenga yari yamaze gucibwa. Ubwo rero urumva mu gihe intwaro zo zirimo zirahungishirizwa muri Uganda, abandi nabo biteguye guhita bacomoka bakigira i Nairobi, nuko abo basirikare batoya niyo myiga guhuma yabo igasigara ishwiragira hano mu mashyamba ya Kongo. Dore yuko Fashibeto n'abakuri inzira ku murima, akabamenyesha yuko ibintu byo kuvanga abasirikare cyangwa kuvanga ingabo ati ibyo byo mubyibagirwe ntabizabaho. Rero niko kwa gutsindwa kwabo ni nako gukomeye cyane. Ni mu kimwaro rero cyinshi, kigamwaro cyinshi rwose kiri hano kuri media. Abakunzi bizi nyeshyamba ndetse n'ibinyamakuru byari bibashyigikiye, urabona noneho bamanjiriwe babuze aho bacira nayo bamira. Barimo baragerageza guhengekereza, bagacisha hariya, bagapfundapfundikanya, bagasanasana ngo bagaragaze yuko M23 ngo igifite ingufu, ngo igifite ngo ubushobozi bwo kuba ngo yakwisubiza aho yavuye. Ibintu byinshi nyine urabona barimo baraterateranya, ariko nta kintu biri gutanga. Abo kubibona bamaze kubibona, ndetse n'udashaka kubibona nabyihorere, iminsi izabimwereka yuko byari ukuri, nta kinyuma cyari gihari. Ni iki gihari rero? Nuko amakuru yemeza neza yuko bamaze gutsindwa. Noneho ikintu gitangaje, ibi bice byose mubona barimo baravamo bya za Uvira na Hehe, nta nubwo barimo barahava kuko ari Amerika bibasabye, nta nubwo bari kubahava kuko ari Fashibeto wabashyizeho igitutu, ahubwo barimo baratinya ko shebuja yakubitwa ibibando byinshi. Barimo baratinya yuko shebuja yafatirwa ibihano biremereye. Ngira ngo ibyo bihano byo twagiye tubigarukaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngira ngo kandi Olivier Nduhungirehe yaje kubisobanura kuri TV, kuri France 24. Kuri France 24 ubwo yaganiraga n'umunyamakuru waho, yaje kubigaruka avuga uburyo ki ibintu bimeze nabi bitaboroheye. Ni igitutu cy'abanyamerika rero. Donald Trump nta kintu waza umukangisha, ntabwo waza umurataho ubushuti. Icyambere ku munyamerika ni amafaranga, icyambere ku munyamerika ni imari. Ni nayo mpamvu M23 nta ruvugira ifite.
Impamvu mubona Uburundi buvuga cyane, Abarundi basigaye bafite ijambo, bafite icyo bavugiraho, bafite iraniyumu, bafite diyama, bafite amabuye menshi. Mu minsi yatambutse twabagezagaho amakuru y'ukuntu Abanyamerika kubera biriya bihano bafatiye Uburundi muri za 2015 bari barimo barashakisha ahantu bagomba kumenera kugira ngo bakunde babone access kuri aya mabuye General Neva amaze iminsi atunda yohereza mu Burusiya na za Qatar. Ubwo rero mu buryo bwo kugira ngo Umunyamerika nawe akunda gushe neza General Neva, nta kindi agomba gukora nuko icyifuzo cyose Uburundi bugomba gusaba cyangwa gushyira ku meza y'ibiganiro, ku meza y'ibyifuzo muri Amerika. Amerika igomba guhita igitoranya mbere y'ikibindi bihugu byose, ikabyumva vuba kuko iki ikeneye Umurundi aragifite, icyo Umunyamerika akeneye ni amabuye. Kongo irayafite ku bwinshi, ariko n'ayo Burundi bayongeyeho nta kintu byaba bitwaye. Jya numva baca umugani ngo ntawanga ijana mu rindi. Rero nta ruvugiro rero. Ni mu gihe kandi mu gihe aya makuru arimo aratugeraho akavuga yuko Makenga yaba yahamagaye i Bujumbura kwa Perezida Neva, akaba yahamagaye Evariste Ndayishimiye agira ngo biyunge, nubwo abutsinze nyine akaba amunanije, akaba amutsinze, ariko murabizi mu gisirikare ntanda y'umujinya ibamo, akaba yamuhamagara rero ngo biyunge kuri telefoni, na mbere yuko azinga ibirago akerekeza iyo za Nairobi agasubira iyo yaje aturuka. Ubwo rero ntago nzi yenda ngo baganiriye ku biki, ariko urumva nk'abasirikare bombi noneho bakuru byanze bikunze baba bagomba kugira ibiganiro, baganira bakavugana uburyo cyumwe yamushoboye. Ubona babivuga batwenga, ntabwo ari nk'aba batoya cyangwa nk'aba bafana babo usanga babivuga bakambije agahanga batukana bagira bati bo baba babizi, barakina, baba bameze nk'ikipe zikina mu kibuga, iyo zikina riba ari ishiraniro, ariko iyo match irangiye barahoberana bakaganira bakanisungana bakagurirana n'icupa yewe bakinywera, mu gihe abafana baba bagiye hariya ku mbuga bamenaguranye imitwe, amaraso arimo aratemba, inguma zabaye nyinshi. Ni ikiraho kiri buze gukurikiraho, nta kindi kiri buze gukurikiraho uretse kuza kubabona nyine bikubura bagenda. Ubwo abanyamakuru mwababaye hafi, muze kuba bugufi namwe mu batwaza ibikapu, ubundi muzinge kamera, nta kindi. Ngayo nguko rero ni mu gihe Sematama na Twirwaneho bazimye, byarangiye. Sematama yazimye, nta ruvugira gifite, abo yari yiringiye bamutabye mu nama. Ubwo nageze mu Minembwe kuri Twirwaneho, Red Tabara yo ntikibuka ukundi. FNL Nzabampema yahise ibona yuko burya umukino bakinnyi bari bawibeshyeho, bamaze kubona yuko ingabo z'u Burundi atari ingabo zo gukiniraho. Igihugu cy'u Burundi ntabwo ari igihugu cyo gukinishwa cyangwa gukiniraho, ntabwo ari agatobero k'abana. FNL Nzabampema yabibonye, ndetse na Red Tabara. Ni nayo mpamvu mwumva nta kintu bakivuga, nta nubwo bakivugwaho. Twirwaneho yo ni ukuvuga ngo iri mu mazi abira, ni bya bindi bavuze ngo wishinga umugabo mbwa mugakubitana, mugakubitwana. Ubwo ni ukuvuga ngo bishinzemo 23. None abahungu bazinze amabaga yabo bisubira iyo baje baturuka muri za Kenya na za Uganda. Babakecuru na za nsoresore zo mu Minembwe zisigaye zirebana zamanjiriwe. Kubera iki? Bamaze kwiteranya na leta, bahinduka abagambanyi bayo, nta hantu bafite bari bwerekeze. Ababashutse ntibabajyanye, bihindutse nka bya bindi bajya bavuga ngo umuheto woshya umwambi kandi bitazajyana. Ubu none nk'abasore bo mu Minembwe bapfiriye iki? Izi nzirakarengane n'iyi mivu y'amaraso yatembye batembesheje, ngo bararwana, ngo barabohora igihugu, bikaba birangiye batabigezeho. Ayo maraso yagendeye iki? Imiryango yarize ikaririra abayo yagiye ibura, ubu ngubu izasigara ivuga ngo iki? Ibyo barwaniye ntibibonetse, n'abana babo abagize umugisha, reka mbyita umugisha, basigara za kajoriti ziri aho. Gusa ni bya bindi rero bajye bavuga nyine ngo uvuga batarabona, ngira ngo iri ni ikosora. Ariko by'umwihariko ku miryango yo muri aka karere k'ibiyaga bigari n'ababyeyi baho, urubyiruko rwaho rubaye ari urwo kureba ndetse n'urwo gushishoza, rwahita rumenya icyo bita politiki icyo ari cyo. Ubutaha hazagira uza abongoshyushya bashukisha ubufaranga n'iki ngo bajye kurwana, bakajya bamenya kurya duke bakaryama kare. Ubundi mukomeze kugubwa neza.
This video is not for to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video for to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.